Cha ngithi ngibingelele ngibingelele njengoba kwenzekile konke okwenzekile izolo mina nguZondo kodwa futhi ngaziwa ngokuthi ngumdletshe into eyenzeka izolo ishaqisile ngoba mina nguNdunankulu ngaphansi kobukhosi lokho bekukhishwa izolo ubukhosi shaqekile ngento eyenzeka izolo yizwa umnyango esiwuthembayo wakwaKhokta wenzeni umnyango baba kanti izolo umnyango wakwaKhokta wafonela mina umkhabela wathi ucela kube ngibize umndeni osekuthuleni ngibize induna zonke ngibize amalungu omkhandlu ngomsombuluko izolo wathi isikhathi upass 12 somhlangano uKhokta ocela bonke laba athi ngibabize simangeleke izolo ngoba akafikanga ngesikhathi ebesinqumile upass 12 baze bafika lapha ko 2 abantu befike kuseni behlezi mayifika lapha yana umkhabela nomnyango wakwaKhokta ufika nabanye abantu okungabasemfanela abanye abantu babusho ubukhosi lobo ngisho ubukhosi obunye akubulethile phezulu kobukhosi vele bukhona obubusayo ubukhosi bakuphi kobubusayo base balapha la sikhona ekuthuleni la esikhona ekuthuleni nje base sekuthuleni nje bese ngakulindele kwenziwe umnyango nabo futhi ngibatshelile izolo kwenza kwabo ukuthi siyaqala ukubona abantu abangumnyango kahulumeni abaphethe uhulumeni bezoqhatha isizwe sasemdletsheni isizwe sasemdletsheni sinokuthula sinokuhlonipha bekuvele kukhona lokho ukuthi laba basekuthuleni nabasemfanela akubambisene ngobukhosi ubaba uNdunankulu mayethi abakwaKhokta bazoqhatha isizwe samadletshe usho ukuthini ngisho ukuthi bekungafanele ukuthi umnyango ubukhosi obuphetheyo ungabitsheleli utho usuvele uza nenkosi osuyibekile uzobahlanganisa ndawonye nalo phetheyo ezwe manje nalo bekwayo ebekwe phezulu kwakhe lona okhona la ubaba usho ukuthi uKhokta ufike nobukhosi basemfanela beza ebukhosini basekuthuleni bafike babeka inkosi phambi kwenkosi buka phambi kwayo yafike yagcotshwa phambi kwayo sebesiphethe sebegcobile ifike isigcotshiwe ifike isigcotshiwe inkosi igcotsholiwe ngoba baqale emfanela ekhaya abaqalanga enkantolo kuthini ube bezosaqali before behambe emfanele ube sazi phela nathi ukuthi inkosi yasekuthuleni akuseyona inkosi na ukuzikhululeke iyazi ukuthi ayiseyona inkosi ibingeke ize futhi besingeke siye thina lapha yana siyophazamisa inkosi egcotshwayo sizwa imibiko yokuthi sekushiswe umkhandlu mhlawumbe isakhiwo somkhandlu wobukhosi basemdletsheni wazini ubaba uNdunankulu ngalokho lokho ngifonele unobhala namhlanje engifonele ukuthi abangenile enkantolo emsebenzini bavinjwe namaphoyisa ukuthi kuthiwa kusho inkantolo angayiboni ke nami ngoba angaze ngiye khona
ngoba ungitshela ubhala wathi akuvumelekile ube bengene ngaphakathi obakufaka i-danger tape. Ngakho ke akufuneki umuntu ozongena ngaphakathi nozosondela khona. Nami ngisongonobhala nje wasenkantolo. Mhlawumbe ngabe ucabangela ngabe yini imbangela yokusha kwenkantolo? Mangicabangela mina ngokubuka kwami isenze seziwe emnyango ukuthi uzoxabanisa abantu ngoba le nto yathi ebayenzile izolo vele begwazi inhliziyo kube inhlanhla kube laba abantu abathi bevele bekhona bengapha ebukhosini obubusayo ube bebekezele kodwa inhloso yomnyango ubuvela uqhathisisa semdletsheni. Mhlawumbe lingathini uvo lakho yini njengamanje enizoyenza nina njengobukhosi basekuthule njengoba nikhishiwe umnyango wakaCopter njengamanje noma esenikwenzile nokuthi yini ongathembisa nizoyenza kwenzakala njengamanje nizohamba niyothobela ubukhosi basemfanele ningene emkhandlweni njengamalunga omndeni noma anizukuyimbandakanya kwenzakalani ukusuka manje kuya phambili? Angazi abathanda ngenhliziyo zabo ukuyimbandakanya kodwa mina ngikwazi ukuyimbandakanya mina ngoba vele akuziwene akwazi ukuthi ungayimbandakanya nomuntu ongaziwene naye. Ubaba uNdunankulu metha kuzwene usho ukuthi kubangwani? Kubanga isihlalo phela sobukhosi. Kubanga isihlalo sobukhosi. Thina ngoba sizinduna ebeyibekwe lenkosi adibusa. Masibeka imizi laba abangapha ohlangothini lasemfanela beza kuthina bezosiphakamisa masibeka imizi bona bebebeka imizi enganawo amaphepha awaCopter thina sibeka imizi enamaphepha kaCopter ngakho bengazwana bevele ngazwana nje bese ngekho isidingo sokuthi kunjalo kungahlaliwe phansi ukulungiswa lokho kahle kukhulunywe kubuyiswane kahle esokuvele bebuyise abanye abantu bebabeke phezulu kwabanye abantu bebusa nabo befanele beqale beqede lokhu kwangapha ekuthuleni mabeqeda bona. Ubaba uNdunankulu mayethi besibeka abantu ngamaphepha emfanele bebengabekwa ngamaphepha kusho ukuthi inkosi ibiregistiwe kaCopter le yangapha ekuthuleni ibiregistiwe izolo bafikile nje bathi baphethe amaphepha abazowanikeza yona inkosi ukuthi namhlanje naka amaphepha ayitshelayo ukuthi siphumile esikhundleni so inkosi semfanele sesikhundleni bakusho kanjani izolo ikhishwa uCopter ikhishwa nguCopter nayo le futhi ikhishwa yayibekwe nguCopter futhi. Mhlawumbe ungasibalela ukuthi obani basemnyango nawaCopter abafike basho njalo kini? Umkhabela ofikile lapha ya abekhuluma nobiyela abantu abakhulumile lapha yana bakhona kade behamba nabo ukuthi abakhulumanga lababanye bekhuluma nje umkhabela nobiyela bathunywe umnyango noma bathunywe umnyango. Ngabatshela futhi mina ngasho ngathi emidletsheni azakuchitheke ngizangakhuluma ngathi uShembe wathi emidletsheni ngeke kuchitheke igazi kodwa into abayezayo bazoqhatha abantu emidletsheni azekuliwe emidletsheni. Mhlawumbe uvo lomphakathi mawuzwa emva kwesigameko esenzekile umphakathi wenze njani noma emva kokuba sekwenzeka isigameko kukhona yini ukuxokozela okwenzekile emphakathini? Akukho ukuxokozela kube khona lapha enkantolo izolo akuze kube khona ukuxokozela abantu nje bahambile bekhathazekile bonke abantu bahambayo basala ngoba nami ngihambile ngesikhathi leso esathiwa kukhulunywa nezinduna endlini washiya kanjani? Ngashiya kanje bese kukhulunywa nezinduna zasefanele vele thina singabekwa ngemfanele vele bese singekho isidingo sethu lapho. Ilokho ngakusho mina kodwa abantu bayazi nabo ubiyeli wazi kahle nomkhabela wazi kahle bazi kahle sibatshele nje kahle izolo ukuthi bazoqhatha abantu basemdletsheni azekuliwe emdletsheni. Awukwazi mangabe wena umuntu osebenzisa ukuvikela abantu ukuthi bephepha abantu kube wena oxabanisa abantu futhi awuwazi mangabe wena umholi kube wena oyimbangela yokuxabanisa abantu ngoba kuyofuneka wena futhi ubalamula abantu. Ngizwa emlonyeni kaNdunankulu alipheli igama lokuthi kuzochitheka igazi umnyango uqhatha abantu kodwa futhi uthi ubaba uNdunankulu akubanga bikho ukuxokozela niphume nahamba. Imaphi lamazwe lenkulumo engake kushisa ikwenza lokhu uthe nje kuzochitheka igazi noma kuzoqhathwa abantu? Yini lo oyizwile noma oyibonayo mhlambe usichazele siyizwe? Into ebengiyibuka mina bengibuka isenzo somnyango ukuthi abantu phela abezweni nalabo abakhona vele bazoxabana abantu ngalento leyo bekufanele bona beqale beqede ngapha ngokukhosi basekuthuleni babekukhipha
kungabikho abantu ababizwayo ababizwe enkantolo kanti kuzofika inkosi ebekwayo entsha. Zikhona incwadi enithole ngaphambilini mhlawumbe zokunixwayisa ukuthi kukhona okungenza mhlawumbe ukunikhipha emkhandleni noma akho lutho nje. Qhamuke kuzogcotshwa. Qhamuke nje ngoba sokuziwa nayo lenkosi ebekwayo ke kwasho ukuthi vele baqhathizwe semdleni emabenza kanjalo. Lithini ixathe enizolithatha njengamanje? Njengamanje ngeke ngisho ukuthi izothatha libexathu. Ngicabanga ukuthi inkosi ezoba nawo amandla ukuthi yeza njani kulesimo esiyivelele yona ngoba phela isimo esivelele nenkosi ngoba thina besazi ukuthi inkosi yasekuthuleni iyona inkosi eyabe wakhokta futhi kodwa ukhokta mangabe futhi eseyikhipha bekufanele ukuthi yona eyinikeza incwadi iyazi inkosi ukuthi izophuma ukhokta uyayikhipha kanjalo naye ikwazi ukuyiphendulela ibuze lesizathu sokuthi kungani ngiphume yabona akubanga ngakho lokho qhamuke ukuthi naye incwadi inkosi enikezwa yona ukuthi iyatshelwa namhlanje naye inkosi esibekiwe namhlanje lokho ukuqhatha abantu lokho njoba sikhuluma nje ubaba ube undunankulu emkhandlwini wasekuthuleni awusesiyindunankulu nje angiseyona manje indunankulu ngiseyona phela manje angithi sikhishiwe thina awuselutho kusuka manje angikwazi ukuba utho mina inkosi bengiphethe mina makuthiwa ikhishiwe ngiphumeka yini inkosi mina siyathokoza ngiyabonga sanibona ngiyanibingelela ngiphethe umkhuhlane izwa likho kahle ngiyanibingelela mina ngindodakazi yala ekuthuleni nguphakamile ngiganele kwaMdluli la ngiganele khona ngumamdletshe le ngane eyinkosi ithi anti kimi kwenzekani lapha ekuthuleni mhlambe osukuni la izolo yini oyizwe noma uyibonayo kwenzeke into ebeyinkinga ngane yami sikhala ngabantu bakwaKhopta ibona base abenze inkinga abantu bakwaKhopta udaba kade salikhuluma lakhulunywa ngabo 2021 2020 kanjalo lakhulunywa salwini icala kweza bona bakwaKhopta bazogcoba inkosi sikwina lokho ngoba futhi hayi ngoba mhlambe kunobugurugulu esasibenza cha sinobufakazi obugcwele thina la ekuthuleni mhlambe mawuthi mama nawe inicala senake nangena enkantolo ngalobu bukhosi noKhopta sasikhuluma noKhopta 2018 uKhopta uze ngapha uhambe usihlanganise kwaHlabisa uye emfanele sibe siyohlangana nawo sikhulume sinobufakazi obugcwele saze sathi kubo laba bakwaKhopta sicela besilandela ama minute ayebhalwa mhla kubekwa lenkosi endala mhla ibekwa kushone lo wala ekhaya kwathiwa iyibamba bahamba bakwaKhopta kuthe ngokulandela babuya nawo lo maminute basho bathi nanka ama minute babuya nawo bathole iPitoli bathathe efayilini lasemdletsheni emlandweni ayasho ukuthi inkosi ubonga ibambele ingane kaSipho engudlozi labadletshe mdletshe okwesibili kwaphinda sathi sihlangene kwaHlabisa wayisholo yena ubhuti ubonga ukuthi akanqwahe nasikhundla yena ayizingane umfowabo ayifundisa umsebenzi laba bakwaKhopta esikhundla sokuthi nabahlale phansi nathi besitshene noma kube basibizile sezala ukuthi siyanikhipha ngalezi izathu nalezi izathu abakaze bakwenze lokho basibize nje bathi basibizele enkantolo kanti bazosibiza nalenkosi yabe sebeyibekile ngaphandle ukuthi besitshene nokuthi hayi kwenzeka into enjengale inkosi ebekiwe yona kanti ihlobana kanjani nesihlalo inkosi ebekiwe inkosi yala ekhaya la ekuthuleni kwakubhuti wami uSipho washona uSipho kwase kuthiwa akazobamba lo bhuti oyinkosi osanda kushona ingane le ebekwe manje yayisencane ayineminyaka ewu7 ngicabanga kwathiwa akabambele lengane kwahanje kwenza umhlangano ezibayeni kwamenya isizwe sonke hayi abadletshe kuphela sonke isizwe sasemdletsheni sesikhona lapha ezibayeni bazotshena ukuthi nansi ingane lengane izobanjelwa yinangu walandwa wayisebenza eMtuba bahamba bayomcela bathi bacela abuye ezobamba isikhundla sengane ngoba isencane ingane lenkosi lona ke obebekiwe uzalwa ilenkosi eyayizobamba lo ade bembeka izolo uzalwa inkosi ezobamba mhlambe emva kwakho konke lokhu ukubanga kwesihlalo iziphi izinyathelo eseniyithathile noma enizoyithatha njengoba nihlangene khona lapha ekuthuleni asikazi impela ukuthi sithatha ziphi inyathelo kodwa nje khona ngoba ngisho ukuthi abantu abayinkinga uKhopta abakwazanga ukwenza okufanele bakwenze mhlawumbe uKhopta mawungakhipha onke amaphepha singakujabulela kakhulu lokho ngibabuzile izolo bathi abaphenduli lutho ukuthi ngicela mina ninginikeze amaphepha
ama minute ayebhalwa mhla kubekwa ubonga ke lenkosi eyashona esanda kushona uyise wale ebekiwe encane ngathi ngicela ninginikeze lo maphepha ngicela ninginike ama minute lanobhala kwahlabisa alapho khona athi ubhuti ubonga yena akanqohena sikhundla bathi abaphathele ukuthobo kuthiwe nje abazosho lokhu kuphela bakhuluma lutho nje kuthiwa abazosho lokhu nje kuphela ngisho ukuthi mhlawumbe mangathi asebeveza bonke ubufakazi obugunyaza ukuthi singakujabulela kakhulu kube yinkosi ebekiwe eyinkosi ningakwamukela yini lo angeke sikwamukele singajabulela ukuthi baveze ubufakazi kusukele ekuqaleni bakuveze bonke ubufakazi singakujabulela lokho ngoba siyakwazi phela ukuyikhulumela siyazi ukuthi kwasuka phi kwaqalaphi singakujabulela kakhulu lokho uma bengathi nje akuqalwe phansi kohlalwa phansi enkantolo kukhulunywe sibaphendule iqiniso ibamba alizali inkosana ibamba alizali inkosana wayengeke ubhuti loshonile azale inkosana ikhona ingane kaSipho kuyona ufanele uthathele isihlalo njengokusho kwabo abadletshe babehlangene la kwabhala ukuthi ozobambela ingane ubonga mhlawumbe amazwi enkosi izibongela leqeda ukubekwa izolo phambi kwenu aye athini ewabhekise sizweni asikaze sizwe phela sazishiye kanjalo bebeza nalo inkosi abo beyibeka sazanga asasi yebo siyabonga ngibingelele ngiqale ngibingelele egameni lenkosi uDlozi labadletshe yasebuthuleni ekuyinkosi yesizwe sabadletshe ongeke kushintshe futhi mhlambe umuntu akadlulise ukujabha nokuphatheka kabi nobuhlungu obenziwe ubaba uThula Sizwe Buthelezi ukuthi umbishopi onjenga naye ungenze ngawanyanya amakholwa nangawathemba futhi cishe nepolitiki ngiqala ukuyinyanya manje ngoba le nto ayenzile kunembeza wakhe uyaphikisana nayo nabantu abebathumele ubabona baqhaqhazela lento abayenza bayibona ukuthi wrong futhi bibhlungu shokubo ngikhulumile ke nabo ke ngabatshela ukuthi ngiyabona mina ni save ama salaries wenu ngale kwalokho niyayibona lento enzakala ukuthi ayikho this is a political decision otherwise ngokuzaleka nangani akujiki nje ukuthi inkosi esebuthuleni waphela inkosi egcine ukuphatha bekuyinkosi uHlwayi okuyinkosi uSipho yazala uDlozi labadletshe inkosi ehleli njengamanje esihlalweni uma ngabe sezela uDlozi labadletshe nakho ke sekuyocela ubhuti ubonga ezobambela uDlozi labadletshe abakwakhokhtha bahlale nathi belandelela lezi zinto balithola iqiniso ekugcineni ukuthi cha ngempela inkosi ubonga yangena ibambile banquma ukuthi beyiqheliseke bayicela bayinika isikhathi bayibhalela incwadi baqale bahlala nayo baxoxa nayo yayisholo yona ukuthi ayinqwahe nasikhundla umntana omne waba ngeze kuziwe endlini kwamazulu sendlini yangaenhla esekhaya emfanele endlukule emfanele so mayethi abeze khona bezohlala umntana omne wabe emfundisa ukuthi ukuphatha kanjani isizwe kuthe kuvunyelene kunjalo mayisi inkosi sibuyele ekhaya emfanele bayihlasela laba basebayizungezile ukuthi ayingavumi ukuthi idedele umntana omne wabo ethatha into yakhe kwase gcina sengena enkantolo ke base ukhokhtha ubhalela inkosi ubonga umbuzo ukuthi yini engavimba ukuthi eqhele njengomuntu owayekade eyibamba ubukhosi kwangaba bikho okwakhomthi ngavimba bamnika ke notice ukuthi ebeqoqo ngokwakho kwakusenkantolo yenkosi wayithola le notice wahamba waya futhi lapha wafika wabingelela unobhala benkosi wavalelisa unobhala besizwe wavalelisa waphuma ukhokhtha wabuya yena wazositshela ukuthi wenza investigation walithola iqiniso ukuthi inkosi uDlozi labadletshe uyena okumfanele makahlale esikhundleni wamdedela wabekwa wabuya wazomethula ezizweni zabadletshe ukuthi nango kuyena yena ofanelekile ukuhlala esihlalweni wahlala wagazethwa wanika isitifiketi sobukhosi uma senika isitifiketi sobukhosi sisebenzile ke nje kuthe sisebenza kwathiwa sekune appeal esikhona esibhalwe ubhuti umbongeni nenginesiqiniseko sokuthi noma ngabe ngangekho ukuthi ubhuti umbongeni akayibhalanga le appeal babemmenzela nje fraud ubhuti umbongeni ubeneqiniso ubhuti ubonga kwaphela ecendezela abantu abaseduze kwakhe abafuna something besebenzisa igama lakhe
yena ngesingayi nje kwakuyindoda nje eqondile neqiniso ngoba ngisho mhla indoda la kaMfowabo ibuya la ekade ibuya khona ivela kuyena wajabula wathi ngifuna ukubona laba bebethi inqwahile noma bethi bangibangisa bethi bangibangisa ini usebuyile umnikazi wento ikujabulela ukufika kumntana omne wabo. So ke manje ke umnyango ke wenze nje uthumela ubiyela nomkhabela ubiyela uDDG nomkhabela obe former district manager wakaCokta la eMkhanya kude wabanika uthi lo matches wathi abazofaka la ezweni sabadletshe beshise izwe. Lento abayenzileke ngibatshelileke ukuthi izolo ngathi nina nifana nenkabi nithengiwe nizobulala emdletsheni ngoba lento enizoyenza vese nizofaka ukufa niyenza kanjani nifike nigazethe ninike inkosi isihlalo. Futhi mina njengamanje nginento ethi lokho ababekwenza kwakukuformalize nje ngoba phela amakhosi asaba ngaphansi kahulumeni ngenxa yesimo somnotho kodwa leya la ekhaya inkosi akusikhona ukuthi bayibeka uCokta eyazalwa eyokuzalwa. Hleze mhlawumbe umuntu abuze Msindazwe ngizwa uthi lokho kwenzekayo ipolitical decision ukususela lapho ukuthi political decision kungani usho njalo? Ikususela ekuthenini kutshalwa iformer Nkosi ikutshalwa iformer Nkosi uBonga ubaba upresident weIFP uHlabisa wakhuluma emngcwabeni lapha yana wathi uma thina nisivotele kahle sathatha njengo-IFP siyobuyisa ubukhosi ebuthuleni. Ngenhlahla yakhe ke ubaba uVelenkosini uphinde wangena ke eminyangweni wezamakhosi wangena kuCokta kuNational. Cela ukuzwa kahle uzobuyisa ubukhosi ekuthuleni Emfaleni uzobusa emfanela. Ongizwa uthi ekuthuleni. Oh ngejele wathi uzobuyisa ubukhosi emfanela. Wangena ke eminyangweni okaCokta vele kuNational. Provincial kwangena umfowethu uThula Sizwe. So ngenxa yesimo sokuthi ukuzaleka kwenkosi uDlozi akunayo into engaba umxhantela kuqondile nje nenkosi uBonga ibamba ubukhosi alizala inkosi babona ukuthi ayikho indlela abangenza ngayo then they just take a decision nje politically against inkosi ehlele ehlalweni ngokuthi ngoba inkosi eKhothema uBonga yayi member of parliament yeIFP izona kakhulu nomntwana wakaphinda ngene so rest in peace. So bayazi bekumholi nje wenkathi wazwayo umfowethu uBonga akekho ngamazi ngisho mangabe kuzoba ukhetho ubephuma yena ngemonto elayishilad ehamba efaka ama-post egxotsheni. So ke bathema bebuka ke basho ukuthi indlela abamhlonipha ngayo ukuthi bexova umndeni wakhe bethatha ingane yakhe benika isihlalo sobukhosi abazi ukuthi ayideserve ukuhlala kusona. Ngiyayidabukela ingane kaBhuti ngoba ekujuleni kwenhliziyo yayo nayo iyazi isingane encane la emdletsheni ekhule nje yazi ukuthi uBhuti uBonga uyibamba ubukhosi kwaphela bebengazi abanye ukuthi ibambele bani ngoba uDlozi ube umuntu ongekho eduzana ubengekho phakathi kwesizwe la. So ke sekufika isikhathi ukuthi uDlozi ethathe ke wathatha nje futhi ngendlela eclean kwamukeleka kwaba kuhle. Simangeleke izolo ukuthi inkosi ikhona igazethi uhleli ihlalweni udlula umnyango kaCokta uziyofika emfanele ekhaya kwaround kunazo ama-video nezithombe la bekwa round endlini kwagogo kwaMazulu bayogcoba khona inkosi ekhoneni sihleli ngala emkhandleni wenkosi silindile befike ke after 2 mabefika sebeyigcobile already inkosi abayikhiphile lesehlalweni yikho ke uma ngizwa ukuphawula kaNdunankulu ekhuluma ngokuchitha kwegazi bekuchitha igazi lokho ngoba ukube kuthiwa laba bendla sebuthulini bengekho discipline ngabe kuvele wasuma kwaliwa khona lapho ngoba bebethi bona bazosiqhatha kahle kahle kwathi ukuthi idiscipline inkulu la emdletsheni mangabe sikhuluma siwubuholi basemdletsheni abantu bayasihlonipha bayasilalela induna zenkosi zenza ukukhuza emphakathi ngendlela eqotho this ngabanga bekhudlama otherwise ukube kuthiwa bengenjalo bekumele kusuka okukhulu umsindo izolo anikwazi ukufika seniphethe inkosi eseniyigcobile nayo inika certificate bese nithi nizokhipha inkosi benza into wrong noma ethi ukuthi yena mhlambe bona nangokwepolitiki yabo bebe decide ukuthi befake ngenkani ba abuse authority bahlukumeza amandla ababanike wona
futhi lo mbishop mina ngixakile ngathi bishop enjani lingenze nje ngagcina yabona ufike uthi kade ungekho politically ngokungako kodwa ugcina usuza umuntu umnyanya siqu yena ke nje ngoba kokuqala hayi ukuthi lapha yana abantu bomkhandlini wenkosi abantu beqembu elithize kuphela khona IFP khona baka ANC khona beFF khona beDA inkosi uDlozi iqala ukuthatha yathi noma ngabe uyiliphi iqembu la emdletsheni wamukelekile ufuna ukukhankasa ngokukhululeka ungabikho umuntu ocendezeleka ngokuthi uyiliphi iqembu yaphumela ubala nje yakusho lo but le ndlela benze ngayo even some of a members eIFP sigcine iphuma inqapha ngibe ne challenge yokuthi ngizame ukubuye khonini ngifihle ngoba abanye abantu abakwazi ukuveza ukudinwa kwabo phambi kweinduna phambi kobuholi besizwe mina ngisibuye ngibe uhlalo weCPF engigcine kungiphoqa ukuthi ngize ngilayize kwakubona obiyela ukuthi ngicela phela niceleke besiletha ama resources la ibayini ngoba lento eseniyenzile ngiyayibona mthi izokwenzana ngoba ubuzwa abantu abona abantu modaba umuntu ehamba enqapha ethi umsangano ke la umphedo ke la uthi ubona ulaka luzoba inkinga lolulaka sine challenge eyimoto nje ibayini police station asinawo nje ama resources okusebenza so ngayibuka nje ukuthi ayizokuhamba kahle ke le ngizwa ukuthi umnyango kaCOPTA ofikile nezitifiketi kodwa iphelo limini ukuthi ipolitiki yini le eyenza lokhu belesela ukuthi ipolitiki eqhutshwayo ngisho ngoba ukuma ukuthi bengesiyona ipolitiki bebengeke bekwazi ukuzobeka inkosi ezalwa ibamba nkosi bakuphoqe ngenxa ukuthi bafuna ukunelisa ubuholi bezepolitiki njengoba la inkosi uBonga yakhothamayo yayiseqembini lika IFP kodwa amazwi agcizelelwa ubaba uHlabisa president weIFP njengamanje mhla kutshalwa inkosi uBonga ethi uma nina nisivotele kahle sangena emandleni siyobuyisa ubukhosi emfanela ekusho lokho as a political leader not as a committee member kodwa ubukhosi bakubo kaHlabisa buthula kayili kokucova bona uzoxova la emdletsheni umuholi so sibonile ukuthi uma ngabe bekuthathwa ngokokuzaleka bebengenayo enye indlela bebengenza ngayo ukuthi bengabeki inkosi uDlozi labadletshe kodwa ngenxa yemandate abayinikiwe la bade bekhona bashilo bathi sithunyiwe ayide soyenza kwaba sathiwe sicela ukuthi bathi asiphethe lutho sothatha ama note kuphela kwacela ama minute lutho zabancenga ukuthi cha anisinike nje ukukodwa kwisizathu okungithuse kakhulu masebebala izindle bezikhona emfanele babala nendlu yala ekhaya nenginesiqiniseko sokuthi ubengekho ozalwa inkosi uSipho emfanele thambe beyogcoba inkosi abathi bayibekile umntana enkosi ukhehla lapha ya okundodana so akubanga bikho right bebekhuluma ilumbu abengekho ozalwa inkosi uSipho lapha nokukhomba ukuthi kunendle yodwa ebishoda bona begcoba inkosi yabo lapha ya mhlawumbe nje obucizelanga ke zepolitiki ikhona yini imfanisano yepolitiki noma ubuholi bepolitiki obuthile obubonile ongafakazisa ngabo ukuthi bekupolitiki bebuqhutshwa umkhandlu iBig 5 Hlabisa uholwa iqembu leNkatha Freedom Party ubucwele lapha ya bekuhleliwe bese bazi bona ukuthi kuzokwenzakalana emfanele ama office omasipala ama officials amasipala inqwabe begcwele lapha ya and bebegqokile abanye igipa even yona indodana kaBhuti lebekiwe ukhehla kunenqwaba nje ithomba kade ngiyibuka nakwezinye inkundla la igqoke khona iskipa seNkatha Freedom Party kuyilungelo layo ke phela ukuthi ke ikhethe ukuthi ufuna ukuphila naliphi iqembu njengawo wonke umuntu nami nje bengikhona iqenjini ngiphila kahle kodwa lento yenziwe umbishopi mina ngiyixolela insizwe iphuzo utshwala netenzo umbishop unenhliziyo embi ukhipha unembeza kuwe uyidela ubuwena ngoba ufuna ukusatisfy or somebody ngoba le nto lena yabona sopolitiki nje impela ngiyazi le nto lena yenzile naye kujuleni kwenhliziyo yakhe uyazi ukuthi ayikho right le nto ayenzile usibulele ngamabomu usixove ngamabomu ngeshwa lakhe ke la emdletsheni ku discipline uyakhulunywa nabantu ileadership yakhona iyakwazi ukukhuluma nabantu njoba namanje ngisuka komunye umhlangano nje la obekubulewe khona umuntu wahlahlelwa njengenkomo bese yokhuza khona abantu abehlisa imoya sikhulumile nale ukuthi sicela abantu njengoba uCOPTA kusosithathile isinqumo sokuthi inkosi ayisabekwa umndeni manje isibekwa yiwo umnyango nje ubuphethwe yibona nje
abantu ke abafocus ekuthenini umnyango inkosi usuyikhomba emfanele abakhuleke emfanele kungabikho umuntu ozolwa elwele egameni lokuthi ebesethulela ubukhosi basebuthuleni asifuni nje abantu benza ukungcola besebenzisa igama lasebuthuleni mhlambe Msidazi uselapho sihlalo kushile emkhandlwini isakhiwo kwenzakalani wazini ngalokho sishiswa yini mhlambe uma ungasixoxela sengizwile umbiko ngebhadi ukapteni Yamboso ungifonela ebusuku washo ukuthi bengiphelwa ibattery akangangithola ngithe mase ngibone ekseni sengivule sengithathile ngabona ukuthi usho befuna ngibikele udaba lokusha kwenkantolo le yanto ke ngiyibone nje inobukhotheni phakathi kodwa ngizothi ubukhotheni ngoba abantu sikhulumile nabo ukuthi sicela bengathathi ngenhliziyo uma ngabe ke usukhuzwa abantu abadala wena bese uqhubeka wenza into enwrong should ufana nosikhotheni ngoba bengafanele kushiswa enkantolo inkantolo njengoba njengamanje inkosi yasebuthuleni isazobuyela esihlalweni sayo sizodinga yona le nkantolo mawushisa enkantolo uthi manje sibuyile kuphi manje kube wrong ukuthi ukushiswa enkantolo kodwa ngiyaqonda ukuthi asifane inhliziyo kayiphakelo la bantu baphume bediniwe abantu lapha baphume becasukile abantu khona bengalalela ngisho abanele bezwa nje lento ngoba batheba kwakhokutha bezofika enkantolo yenkosi izithombe zokuthi sebegcobile inkosi bese indiza vele kuma social network bafika bakwakhokutha abantu vele sebediniwe vesela sesilokhu simbambatha sikhuza so njengamanje into eyenza ukuthi kusho la nkantolo uma ngabe ungengane uyabona ukuthi khona abadlulisa intukuthelo yabo ngale yandlela leya nokungekho ke kodwa right nesingakukhuthazi umlilo emdletsheni inkosi yakho Thamobonga ayivamisa ukugcizetha ayuthandisisa umlilo iwulaka esizweni ayufuni so ke ngicabanga ukuthi lokho kwenzeke lapha uma ngabe singakhuluma iqiniso siyakhuza nathi akekho abantu kufuna benze umuga bewenze egameni lendle sebuthuleni abalinde belindele inkosana sebuthuleni ukuthi bathulela ukuthini inkulumo nezwe yithulela isizwe kungekudala ukuthi ithini ezweni kodwa nje angabe bikho ingqalazinda zobukhosi ezilinyazwayo kusetshenziswa igama lokuthi kulelwa ubukhosi basebuthuleni siyakhuza kakhulu lokho abantu abathobe nje njengamanje inkosana basayikhomba emfanele abahloniphe ukuthi inkosana ikhonjwe emfanele ukuthi mase kulungile futhi ebuthuleni so phinde futhi siphume sibazisa abantu ukuthi inkosana isibuyile ebuthuleni ngoba ngokokuzaleka noma bengakwenza lokho yana abakwenzayo njengoba lokho ngishilo njengoba ngibuza mntana ekhehle ukuthi ngalokho ngithe politics yeah that's a political decision akusiyona into yomnyango ngoba bazothi kuthina kunencwadi yayifakiwe ngo2018 umbuzo uthi 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 kuzothi ngomhla ka6 August bese kuphuma leso sinqumo abasithathe ngomhla ka6 August njengoba izosebezobeka inkosi yabo bengasinotifyile futhi kungekho ngisho ukuthi awuyiphendulela ukuthi uthini la lutho bavele banquma babonile mabephenya babona ukuthi ayikho indlela okuzokwenzeka ngayo abavele bezobudlobongela bakwenzile nokungekho ke kodwa right iqiniso lithi lapha bakhona nabo kodwa bakutholile ukuphumula ngoba bayayazi into abayenzile ukuthi irong kangakanani ayibanga yinhle isikhubili isizwe sasemdletsheni yaqhatha izingane zenkunzi emajindi yaqhatha ubuholi besizwe ngokuhlukahlukana ngoba awukwazi namhla ulale namhlanje umdletshe kusasa usungcoba ilento efana lento eyenzekile ke le uma uthi uyayinothisa futhi ke uyibeka kanjani inkosi ikhona inkosi esehlaleni egazethwe uwe futhi imnyango njengokhokho yini ongafike ukhiphe lena kuqala uthi siyakhipha manje office bese uyikhathi uzofaka ke omfakayo uyambeka uyaqeda qeda usuthi yena mangabe kubuza ukuthi how anisitshela ngaluthi hayi nathi iphepha siliphethe na sizomkhipha ngaleli phepha seniqedile vele ukuyigcoba inkosi ngala ibigcotshwa ubiyela uDTG Msindazwe mhlambe njengoba kushile kwavalwa amaphoyisa akufonela ngiyeza ukuthi ufonelwe ukapteni uNyamboso usuke wasondela yini ukuyobona umonakala ngeshwe elikhulu ngiphuthume emhlanganweni ebesinawo nayo ukapteni elokhuzaneni la okubulawe khona umuntu wanqunyiswa kwenkomo so
mangisuka lapho ngase ngiphuthuma kulomhlangano womndeni mangisuka lomhlangano womndeni ngizophuthuma enkantolo yenkosi ngiyobona ukuthi umonakalo ungakanani kodwa ngizwile ngabona nezithombe ukuthi cha cishe kwaba nzinyana khona kodwa akubanga bhede ngongakho kuyakhomba ukuthi bekwenza nje umuntu enziwa into ukuthelo yesimo akasibonile not obenenhloso yokudestroya ngempela nakube bekukhona lo monakalo wenzakalile uma ungibuka ngweyithombe ngisazoya khona ngiyobuka kodwa nje ngiyakhuleka ukuthi abadledla behlisa umoya udaba siyalisebenza ngayo yonke indlela ngithintile nobuholi bonke basemdletsheni ngathinta nabadala bakithi ubaba inyosi ukuthi isimo sinje namhlanje esesenziwa umnyango nawe ukuyethuse kakhulu ngoba bengazi lutho isebenza nabo laba bantu uDDG ubiyela kodwa babengayibeke ngalutho bephume ngemuva ngoba bezokwenza corruption ukuba inkosi bebefuna ukuyixoba ngendlela eyiyona bekumele beyilethe lapha etribal noma beqale behlanganise indlela sebuthulini neyasemfanela bebatshela ukuthi sesenze kwaze kwafika la hayi ukuthi qhame emphakathini sebeqhama sebephethe inkosi asebeyigobile ngala inkosi ehlele ehlalweni yona ngala yithi inkosi izobekwa phambi kwabe esithi hawu mina selengikhipha ithi hayi nazi incwadi sekhipha ngayo hayi kube kumbi nje le nto yabona kube ngempela asikho discipline bekufanele kusuka udungunyane khona lapha enkantolo enkosi ngendlela okwenzeka ngakhona ibe yimbi le nto ibihlaba enhliziyweni ngalendlela isibanga mawubona udadewethu evuka ulaka kanjeni ngoba ngempela ubontaze ibone enyanyisayo bengiqala ukumuzwa ethetha empilweni yami mhlawumbe sihlalo ibuphi ubukhosi obubona busengcupheni phakathi kobukhosi basekuthuleni nobukhosi basemfanelo ibuphi obubona busengcupheni ukuthi bungachithekelwa igazi noba ngeke ngidalule ukuthi ibuphi kodwa ngikhalela isizwe mina ngoba funa wazi ukuthi uma ngabe kunje makulu indlovu qotha ukutshani njengamanje mangabe kubhekene phezulu abantu abazolimala ndawo zonke angijabulile neze nengakufisi ngoba ayizikuhlalisa kahle lento emphakathini ngikhuluma iqiniso nje baqalile kusho inkantolo kukhomba ukuthi khona ongekuhle okusezayo sizoba nemeeting nje nokapteni ngekudala sibukisana ukuthi ithini iplan esizoyenza ukusuka manje ngisho ngabe ngisebukhosini basebuthuleni nangokuzaleka kwami vele ngingala ebuthuleni kodwa ngokubhekelela ukuphepha komphakathi no angithandi ngayo yonke indlela abantu abenkosi bonke abantu abenkosi udlozi labadletshe bonke akufanele kube khona ukuchitha kwegazi emdletsheni siyakhuza kodwa asilali nabe endlini abantu siyakhuluma nabo emini lapho sikhuluma khona endaweni fast kodwa silali nabo azizazi inqoma abawayithatha singasekho eduze kwabo thina ukuthi sikukhuthazayo sithi singaba sekuthuleni thina sicela ukuthula emdletsheni Msindazwe siyakuzwa konke mhlawumbe uma ungabhekela umuntu osekhaya lutheni uvo lenkosi langapha ohlangothini lasekuthuleni emva kuba sekwenzeke konke izolo ukuze kuba manje noma inyathelo eseyithathiwe nezisazothathwa no inkosi ngenhlahla indoda nje eqondile ediscipline nayo ikhonile ukubachazela ukuthi lokho abakwenzayo kubhlungu kuyona ngoba bazoyixova nabafowabo nokungekho right nengakujabuleli yasho nayo futhi ukuthi ngiyazi ngikwenza ukuthi nikwenziswa ipolitiki anokwenza ngoba kufanele ngabe niyakwenza niyazi nanti akufanele yasithi cha badleje buyani kusasa sihlale phansi sibonisana ukuthi kuya kuphi akukho kuzokutha esizokwenza thina danekhehla sizolandela umthetho sizothatha udaba selibuyisela enkantolo kodwa isiphuthuma njengamanje ukuthi sifake i-court interdict ukube ngaqhubekile ukuthi ukusebenza komkhandlu wenkosi kuzokwenzeka lokho ngeke futhi kuqhubeke until inkantolo ibuyele icubungula udaba nenginesiqiniseko sokuthi inkantolo ayisiyona yeqembu elithize lezepolitiki iyokhona ukuthi iqonde okuyikhona khona ikwazi ukuthi ibuyisele isihlalo endaweni efanelekile ubukhosi buzobuya buzebuthuleni ngizwa uthi anti kuvalwe ngama danger tape enkantolo akungeneki mhlawumbe nje bangangeneki okusho ukuthi akusetshenzwa kusukela namhlanje inkantolo nje ivalokho ivala izolo kuze namhlanje nje ayisebenzi engicabanga ukuthi mhlawumbe kuzophela futhi isikhathi ingasebenzi mhlawumbe kuze kufika umyalelo futhi wenkantolo ukuthi thini ingasebenzi akulula ukuthi isebenze ngoba zoba ngisho nje ukuthi kuthunyelwe inkabi kuthunyelwe ubiyela nomkhabela wathi abazobhubhisa isizwe sabadletshe nokubhlungu yabona mangabe sikhuluma sithi politically
lokhu sifaka indaba yepolitiki, political decisions, as much as kungasiyona inkatha Freedom Party ememezele yonke ukuthi kodwa uyathi nje bambela umniniyo ngoba umuntu wakhuluma amagama upresident okhona njengamanje weIFP nenginesiqiniseko sokuthi umntana wakaphinda angenlalele khona akawathandanga lamazwi akakhulumayo nalento eyenzeka namanje uma engavuka manje umntana akaphinda angene ngeke ivume lento eyenzeka lamanje ngeke ivume ngoba ubeyindoda eqondile nje mhlawumbe ngathini amazwi akho owabhekise esizweni sabadleja emva kokuba sekwenzeke lokhu kwabekwa ubukhosi obusha phezulu kobukhosi obudala bevele bukhona bubusa mhlawumbe amazwi engawasho ezweni sakusithi emdletsheni ngathi ngiyakhuleka ngiyacela abadletshe nonke insizwa zintombi omama obaba abafowethu nezingane esizalayo ningasebenzisa ulaka kukho konke okwenzakalile uNkulunkulu ayekuhleli ithi kuyokwenzeka ngalendlela namhlanje asikuvumeni ukuthi namhlanje kwenze ngalendlela ebese silindele ukuthi kusasa kuzokwenzakalana kungabikho la esisebenzisa khona amandla ethu sisebenzise khona ulaka lwethu okuba ukuthi bese sithi silwela ubukhosi basebuthuleni ubukhosi basebuthuleni abukwazi ukulwa kodwa bulandela nje inqubomgomo efanelekile yomndeni ebese bueda ngokuthi kuthola support ngokwenkantolo nokuyikhona okuzokwenzeka ukusuka manje sizofaka udaba enkantolo lilindele nje sonibiza sinika ama report ningalwi egameni lobukhosi basebuthuleni nani nonke nabasemfanela kungabikho la asebecupha khona abasebuthuleni ngiyayifisela ke na ingane yomne wethu ukhehla lo abathe bambeka njengenkosi ukuthi engakuthwali lokhu consult kubantu abadala ukuthi abantu baphatha kanjani futhi engabi nento yokuthi uzolwa nabantu akazi ukuthi bahamba nendlela sebuthuleni ezihloniphe emphakathini somhlonipha nathi